Бирок кече туура эмес сөз сүйлөп алган экенсиз. Кечирим сурап коюңуз. Улуу урматтуу Кыргыз Республикасынын, Казак Республикасынын эмгек сүйгөн артисти Салмат Садыков эже. Siz bizde atbaşlıklarda Kıtaylaştırıp koyup dursunuzlar. Atbaşta törelip öskönüm için, atbaşta şunday çoğuğun için atbaşlıklarga min mertebe tazim var. Batken diye çok da bilmeyim. Oş benim aşım bulut, Batken benim gülçüm bulut. Jalıvat yaşların şarı olsa Karapel sıvılardın geri olur. Toktoğlu ırçlardın jeri olur. Talas benim manasım bulut. Göl benim ömrüm bulut. Narın benim jerim bulut. Atbaşı tuğulgan aylım bulut. Oşo için ardayım atbaşılıklar dep sınıftanam. Atbaşı degen atbaşı, atbaşı жердин нактасы. Atbaşı жаман дегендин атасынын какпашы дейт Саламатча. Ошол эл атбашылыктарда биригип, Нарын областы биригип сизге кол чаап турган күндөр болгондур. Бирок кече туура эмес сөз сүйлөп алган экенсиз. Ар дайым бар болуңуз Саламат эже. Бирок сөзүңүздү өзүңүзгө алып, кечирим сурап коюңуз. Урматтоо менен продюсер Астра Исмаилова. Болду? Oldu.